siluran di awan tulus mari kulit-kulitku dalam rahasiaku. Lima cuy, video. Bersahami. Pada lihat mana hula-hula lagi hula-hula selai. Yang mewakili lebih mah. Asal mana saya ada. Buru. Buru sirang pe sa buwan sa sira kung dua dah. Hula-hula lagi hula-hula selai. Tuang ada pun yang nak kuliah di apa? Rohama. Naruh beda sih, naruh beda. Oleh ada di sini di bawah. Jangan ni mah tu lagi habis separat ngabe saya. Oleh ada mana yang sudah jadi pemuda nama yang pasti dia bukan kata lima dua. Tidak apa. Sige sir mai tata, tu boleh mari sim, tu mai tak tu. Mesti pulau terguru, jumlah pulau selai. Dito ni. Dito ni. Nah, tio. Kita, itu siapa yun? Terus sampai jadi betul lagi. Benar. Maju sebentar dito. Puji Jehovah na sangat buhut marmulia. Jehovah sangat buhut marmulia. Kamu sudah na baroha na ringkas naria. Marulupolog sudah na hamu sudah manusia. Alam lagi kami wadong di zon uning-uning ang musik di bahini buka tamahulaunon didok hata itu hata disada musasada ayat sada dimula na ditok palibata langit dohot tanoon dugi didok hata itu hata do di Johannes sada ayat sada dimula nai nunga do hatai jala saur tu di bata do hatai jala di bata do hatai asape marmula do nauli marmula na lenggan di bait tuhata ope amang par musik nami bait lamang mula-mulai jadi
Mau lihat mah dinong direk kamu ima mula bulek. Asa dunga di top pada bata kita. Dilok disada musasada ayat 26. Tole bata topa jalan batu biru rupata tudos tu pangalahota. Asar rupa di debata ditiruhon las pangalahona di sumaton tu kita jolma. Asa tutuma takasma dinaum di top pada bata kita las marohata tapuji maguarna patut ma tasoba tu hatai. Las didok di Filipi 2 ayat 10 didok hata itu hata asa sobado nasa uru nito nadon di banua gijang di banua tongon nadi toru litano soba tutu hatta Yesus Kristus asa ngang lidok di patik parjolo audo jahu madebatam ninna debatata dan jadi marakub au bahinombu debatam lapatanna ikonu biar rohata jalahu molong jalau pos bida debata asa bida nasa nadon Ope mangpar musik nami las pirohat tanong di topa debata jala di pasa pasu-pasuna tu hita jolma baik damang magodak sobat tomat ta debata
Melihat memang dua melihat memang dilihat ya. Bila siru kita mengiat wah tu hamu pasti begitu nami. Nah kalau tu hamu anu made dulu ni raja kohorata asal apa itu asal tergulu he okenat lah. Ngapain ngambil besi dia? Nah usat cara penonton bisa dulu. Nah ada nak. Goyang dia. Uli lor hamu mana pagi dulu dulu begitu. Tidak boleh melihat ya. Dua ke bukan saat kami mahal tu hamu raja kohorata nami. Asal pagi dulu hamu musik. Sama aja ya. Dusipul di raja pemerangan mengilu pasal contoh Asia mengilu ham itu hamu raja pemerangan mereka kasih tangkap asal mengarah hamu di nalahu lalu guru nami nalahu jadi pada mona anak mona bebe dengan nami si julu nami nalahu lalu betul satu silukuda mana silukuda oke pasal kamu jadi mulai mari kita sekali kerajaan yang mengurung-urung dari burung kita. Wah kita di Surata. Tetapi mari jangan Raja Bolon. Nyan adalah pada segaran dua sajono. Perjuru juga menyarah Rasul Puluhan. Lalu pasatan mengajak Tuhan Raja Bolon muda. Tasolio Raja Bolon. Tasolio amang Bolon. Amin tidak berdoa itu Bolon nggak uli dengan rohani itu kesoma seudah Bolon berdoa ala kita ada yang gabe jadi baru fokus atas itu hamu. Mau lo nak kita apa hal tak dulu itu masih lebih mari. Nah di mana orang anu masa bagi ya jual dari dia. Ala nama gua kayak orang hina. Gabe mang gabe. Itu dan nabi notalan. Itu suruh. Jadi melihat mari itu hatta melihat mandi kita. Cerita raja yang guru ni hula-hula ta, nahulai. Asa do surata, asa tapita, bodata, lahong masopa tuaroban ni raja di hula-hula ta. Dos barata ke. Ama pa dia namin lang alo. Iso kami raja yang guru na raja guru ni hula-hula namin raja yang mahulai. Daw paparani guru ni paparani baru masada. Bama doang kota sumbay masih sopa amin do raja di hula-hula namin. Bama doang.
raja kami, karena dia mula sa Kumaha Paniwala. na dilihan. Amang permusik kami. Dili tahu duran. Alam mo rin, raja di ulo ka namin, ganyan banget. Kahit kamu aja parang ulo mo rin sa utong-utong kami, raja di ulo namin. Kahit parang ulo mo rin. Yeah. Okay. Mundur sedikit. Tangyang nami may tanyang tamay sanggi mana sida rumah tangga na berbahagia. Diudut ne raja nami isun rodoh nami pamoromuna marga si panggang si raja Barna nadong isun ne. Lau menguduti dia kacara tabara de totta. Isun dipatupahami do sama turu-turu si panganon. Otik seberapa tahun gudang seberapa budion. Hatan ada tua madokon si titi masih hopa. Hoduk belas di rumah. Bono sono do peda boleh batu pahami raja nami. Amat tadi batama mana bayi pasu-pasuna. Mata tu horas maita. Horas. Gabi mah. Mau lihat yang ada pembuatah, mau lihat yang mana di hutan tak. Masih tiup na di jolo nama hamu. Ipang tapi tiup. Tahu. Di hamu raja ni amang guru nami, tendungobi dia amang guru nami su siha guru. Jadi jadi. Besok di narohame raja ni hula-hula muna ni pasahat dikke saud dur dikke sikiki. Ang giyak ma, marhite kami doon na, marhite dikut kami doon na, ito at na markyo ni bata. Saud lauli saud na diggan. Jala si turok sinupas si turok idulong na, dihela namin duhot di guru namin, di angka ari-ari namin. Tukso, dikke na buho pasahat namin, di pagdikke na tuha muna. Raja ni amang guru namin, sukso ni man ang dihela namin di guru namin. Dohon namin, so kung nilong si tutu asa si tidik na siya pahudong lesmil. Tukso ni pwede kinabuho pasahat namin, tuha muna sa luhut na. Doon to sila panglabat. Saya dito pwede matama dito sa luhut na pinasuna. Matutu. Manumpak horas. Diberi muna gabi hera namin, diburu namin, nagali sa hapuro muna. Tu ari na mangihot di pasu-pasu dohot to hatta. No aype, musik kami. Asahu pasahat kami. Ipasahat majo maksud. Oh, jadi pasahat ma. Oh, no. Pasatong ma. Hidup. Daksong. Uli ma rohamo. Hidup. Daksong. Oh, lama si dalangan penno na de. Oh, no. Titi marakon ni sa ne. Oh. Ilay kudo imotokku. Aronggo pa sa madokon. Hariara manda bonana, hariara dok bulunga. Horas bahamin tutura jadi hula-hula na badalo titi marakon. Tugabe na maamudo na mga layan. Gade mga dihita at kung horas. Alalung nga di baga sanding gado di baga sandane. Marhiti-hiti paso na sa tuhatta. Ginasipul sahat ulot tadi dan kupasahat namin sa dati marakodi. Nuhang bepat din namin. Gabi na. Alana lang, hulahan mahamin at jarang apara sigili namin. Bahan mamusik na huparto. Oh, lama.
Lasma rohamu bajalo. Asal orang nami masa saat isul saat mati potian di tiga ras. Pasal tayo urus saya na urus bulu. Kami mah kita urut darah soras. Musik. Gabi itu. Lasma roham bajalo. Poma poma betul. Itu barangnya. Tidak sadar itu hari tungso boy siramoni osma roha dinan marumi dong aku gamit sama jua. Lisom mahami baru doto hela doa anak ngami doa kahami namar hamaranggi nasial lupa kulai porsea bolo hami madok asubuh hami risra madok hata saberen waktu pasaton nami mau luson tuhamu dua tu helaku dohot tu boruku Akta ulos yan na mahamarang, do ulos yan anak ngami, do ulos yan nakabur nami, ulos do sa lupung mo. Ayaw to nahuran nakinya pala sa laday naman ang bangulupung nga taksahat pa rin dayo ito so nalay. Kung may enok, hindi enok mo. Saya na maupungi para may nong na bangulo. Isyatar parsidangan. Alay ba may nong nang kung kamulakit paket. Rodo alay ang kupanad dayo taksasa betul lewal yang butuh pungay ko lang na yan di. Bama may nong. So ngonipe ulos nagadam si toro rabuan dalam pasal atau nami Tuhan muna. Lasma rohamuna majaro. Oma opung inong ngami namagolu opungi boru namyo. Tinggal linongon di sidamani. Parok kita. Jadi asabul tunglapi ahum bardadani tu Sidamanik di kota Sidamanik ma idongon merjem. Ini manakin alat bergugur kita waktu mau kurang ngami dah punggor kami tu apa bunga apa dah tinggi pergonggong mainan itu roh pungai rohan. Jadi sokoni pe ulos nyopungmu itu unang bereng nilai di ulos na pinasahat nyopungmu. Las di rohan nyopungmido narosa kota Sidamanik. Upikir dang boyo pungboros at telepon, alam ko telepon, surat kesehatan. Alay biasa ada tuh hatay. Ipas, pungmo di bayan, ro, diulaw ta, diulaw muna pa dyan pasok-pasok kamu. Siya ba sore itu hatay, marhite-hite na posonay. Doon nami masa sa isolo masahat tu paktian iti garas. Pasahaton nami maulos. Siya no pumudok kami na marhamaranggi. Doon siya nakay botong, doon siya nakadaburong. Yasmaru habuna nagdaro. Para musik. Ano to lang, ano to lang. Bahay naman perbaik. Oh, no. Gari ang magari. Oh, no. Oh, no, no. Salian.
Mahologi maaf Sobrang kahologi ho Are hasurungan Hairung gahutodo Hairung gahupilito Ikokomaro aku ito Donga matuan. Hai guys, gue udah di rumah. Udah selesai pesta pagurawan. Nah, ini mau lanjut ke teman gue, so this is the end of the pagurawan. Pesta pagurawan, oke guys. See you di pesta selanjutnya. Next. A few hours later. Bye, thank you.